10 signs that you are spiritually maturing. That is our topic and series of lesson for 10 Wednesdays to come. Palpalubos tiyapo, kakabsat. God's perfect plan for every believer is not only to go to heaven, but to be a member of His church. And praise God, we have been put by God in a wonderful church, the Hosanna Bible Baptist Church and Ministries and Family. And to God be the glory, kakabsat, may isang pribilehyo ken ragsak ti mapabilang iti daytoy nga church iti Apo. Now, not only that God wants you to be a member, but God wants every believer to grow unto spiritual maturity. Unto spiritual maturity. And the Bible says in Ephesians chapter 4, verse number 11. Ephesians chapter 4, verse number 11. It says, ket dagiti dadduma in kabil na nga apostol, ket dagiti dadduma mamaddo, ket dagiti dadduma ebanghelistas, ket dagiti sabsabali papastor ken manursuro. So insaad ni Apo iti pastor iti church. 12. Ama ipaay ti pannakapaan-anay dagiti sa santo. So for the perfecting of the saints, amay paay ti aramid ti panagserbi, amay paay ti pannakapatibker iti bagi ni Kristo. Iti construction, masapol kakabsat nga hangkalagbalin nga piyon wenno helper. Masapol nga umangat ka tapnon dumakkel met ti sweldom. Wenno dumakkel met iti opportunity nga makapagtrabaho di ngamin. So you grow from anati level na tayo engineer, mangrugi ka ti piyon, helper di jay, sumaruno, mason. Oh, sumaruno, di mason kat isot mababao na ya, masunurin eh. Oh, mason, anat sumarunot mason. Skilled, di mason skilled di jay. Oh, tunukwan forman isuntot bangidalanan. So makita am kakabsat ada progreso na. Kat observe dete construction tayo nga madama dito kakabsat kat adda digiti ububing amudamutten kakabsat ti pumalitada ngam awan kas ti skill dete may nga natataengan nalalaing ti skill na lagat sanga ti panangi kompara. Ngem ti kayat nga sawen kada tayo mata Kristiyano naaya bantay nga agserbi mo ti Apo. We are servants of God. Di ko na to the work, we are servants of God. So, no na-save ka, automatically servant na kan ti Apo. Aramaten na ka. So, we are saved to go to heaven while on earth to serve. Ngem, tapno makapagserbi tayo nga nasayaat, kengkwana, masapol tayo kakabsat, iti ag-matured. Ngala di jay. Piyon, tunukwan mason, tunukwan porman. O, di ba? Adda maturity na. Adda pa nag-grow na, pa nag-progreso. Kastamot kadatay nga Kristiyano, we need to grow unto spiritual maturity. So, there are 10 signs that you're spiritually maturing. No, buy-buyaam, dagiti agub-ubra, kunwari ni Pastor John, makita mo lahat trabaho na noong muna tagubra uno saan. So, nung nagbisita ka ti may nga church, kat obserbaram dagiti Kristiyano, makita mo lahat ti matured, makita mo ti immature. Makitam ti naadalan, makitam ti saan pa nga nag-grow. Makitam ti amunan ti aramid dakas Kristiyano, makitam dede Kristiyano nga dinapela mo to ubrana. So, masapol kakabsat ti panakaisuro, ket adda dagiti sinyales nga pagilasinan, indicators nga ti maysa nga Kristiyano, ket agmat-mature. Ano ka ti Ilocano agmat-mature? Agbalbalinan nga manakem. O, di ba? Agbalina na manakem. So, I gave to you the first 5 signs last week. And let me continue 6 to 10. But let us review. Mangrugitay ti number 1. Okay? Agmat-mature kayo mo lang. Guray ka kabsat, damagak man, deti mo no. Agmat-mature kayo mo lang, uno hanggang agmat-maturan. Are you still maturing? No karpintero ka, kontento ka nga tapyon.
Ekat no, dapig sa makat ti karigatam ti agsurusuro atap no, agbaling ka nga skilled, wano mason. So as a Christian, ikagumaan ting agro, agmanakem tayo. Number 1, you are guided. You know that you are spiritually maturing when your life is guided by a set of biblical rules and principles. Makitam tay Kristiyano agmat-mature, nga ijay words na, di kita'y sarita na, di kita'y aramid na, conduct, behavior, i-reflect na di Word of God. Makitam di pa nagsasauna lahat tagakabsat, testimonyo, makitam di pa nagtestimonyo na nga, dito nga kabsat, adanag na sa utiapo, agmat-mature. Di ba? Dayjay, His word, His deeds, conduct, behavior. Makita mo nga, amo na mo ti agbado nga na estilo. Nagpapokis mo ten. Di conduct and behavior na. Amen. He is reflecting the teachings of the Word of God. So, is your life reflecting the teachings of the Word of God? Hello? Makita mo't lang di biyag tayo, dagiti mayad adal nga sasauti apo. We are not just good listeners, but doers. Ipay man sa kapagilasinam, no ag prayer time kay nukwa. Dinggam di kararag na kakabsat. Malasin mo no naunag ti kararagnan. Malasin mo di kaunag ti kararag na nga ijay prayer na kakabsat, kat di language ti prayer na kat di sa uti apo. For example, makitam nga agmat-mature ti prayer life na pag nagpray, sabi niya, Apo, ikararag ko nga ure adu digiti parikot, makita mi kuma, ti panggep mo ti purpose mo, Apo. Danagnaan nandiay Romans 8:28 nga adal keng kuana. Pag sinabi niya, Lord, deti sitwasyon ko ita, masaksakit kami, we pray not only for the healing, but also for the meaning. Danagnaan nandiay sa utiapo. So, ag-reflect di prayer life na, words, deed, conduct, behavior, di word of God ka naadal na, kakabsat ag-manifestan. Amen? Ala ko mataubing, no in-instructam ko dinaububraan, awanhan naman akam. Ngam, one word is enough for a wise man. No, intad mo di instruksyonan, dapat amunan ton kakabsat to no maminsan, kastamot ti Kristiyano nga ag-matured. No imbagamon, impreach mo ta pulpitan, automatic di biyagnan. Ngam no ulit-ulitan pela kakabsat, kang kanayo lata maipipreach, awang pagdaan na, agtal-tataltag kakabsat, han ag-mature di jaya Kristiyano. Ubing-ubing lata Kristiyano kakabsat. So makita yo, basically, ti punto na to'y, di pa nakay-apply na ti Word of God. Okay? Number 2, sign of spiritually maturing, you exercise discernment between right from wrong. So medyo connected mo't lang ka detoy ata no discernment ko na ngamin maipanggap mo't detoy kakabsat kadagiti pa nagdesisyon. Okay? Makitam di pa nagdesisyon na kakabsat nga ag-discern, discern nga makuna, Ilocano discern, agamiris, utuban na, panunutan na, dete kunanan kakabsat, ti duwang nga dakkala problema kat DJ, inubra na sanan to pinanunot, kung dete di na pinanunot, inubra na latan. I think na-mention natin yan. Oo, minsan. I mentioned that one time in my preaching. So, makitam di Kristiyano kakabsat nga, adda di kita'y certain nga, kaslang idirabi, ipakitak lang kada kay di isursurok kini Kirk, kini Catherine nga, panag-discern iti right from wrong. Ti topic mi dirabi, fear of God. So, kung nakadakwada, dapat habang nga dumakkel kayo, adda kada kay ti fear of God. Deti fear of God? Deti fear of God, i-consider mo ni Apo Diyos. So, may 3 tanong na aking binigay sa kanila. Ang unang tanong doon ay ito, katanggap-tanggap ba ito sa Panginoon? Is this acceptable to God? So, tatanungin mo sa sarili mo yan. Number 2, dete may kadwan? Surat ni Catherine, nalipatak may kiding. Kita man? Basaan man, Kuya Kirk? Halika rito. Pabasa natin sa kanya, bigyan mo ng mic. Kasi uray ubing, no amuna deta kakabsat, at the maturity di ubing. Ngam uray lakayang kakabsat, no di na mo, di kita nga prinsipyo, ubing-ubing latay ti pamati. Matutuwa ba ang Diyos? Pigsaam. Matutuwa ba ang Diyos? Deta kakabsat.
uray ubing ka no deta ket ammom nga i-apply iti decision mo at the maturity. Yeah, spiritually. Number 2. Basahin mo. Ito ba ay sang-ayon sa kanyang salita? Di ba? Ito ba ay sang-ayon sa kanyang salita? Di ba? Very important. Number 3. Pwede ko ba hilingin ang basbas ng Diyos? Pwede ko bang hilingin ang basbas ng Diyos? Amoy't basbas, approval. Kasla kung itatagakabsat, Lord, dito nga aramidek, mabaling ko nga di nga dawaten nga approbaram ka di, dito nga nak-aramidon apo. Kasla kung makadakay nga young people, ubing kay pay. Kat adakras mo, mabaling mo ngordlata nga mapan, agaramang kat agbasbasa ka pelang. So ano yung unang tanong? I-apply nga natin. Ano yung unang tanong? Matutuwa ba ang Diyos? Matutuwa ba ang Diyos? Matutuwa ka, pero paano naman ang Diyos? Di ba? Number 2. Ito ba ay sang-ayon? Sang-ayon ba sa kanyang salita? There is a time for everything. Time na ba? Hindi pa. Number 3. Pwede ko ba hilingin ang basbas? Pwede mo bang sabihin, Lord, ibagakon ti I love you ka, dito classmate ko, bendisyonam, tasapay ito song bata nagkadagos. Pwede ba? Hindi. Kaya alam mo, kakabsat as a Christian, di gito ikat simple, basic, fundamental nga questions na adaw iti prinsipyo ti Biblia, no i-aplikar mo kadagiti decision mo at the spiritual maturity. Nakita yung kakabsat? Amen? Maraming salamat, Kuya Kier. Palakpakan natin. Kita nyo kakabsat, simple di jay, nagsimple, ngam no i-apply mo at the spiritual maturity. You exercise discernment between right from wrong. Number 3. Ikatlo, kakabsat, signs of spiritual maturity. You deny carnal gratification. You deny carnal gratification. Ti carnal kakabsat, DJ lasag. Jay na intawan. Gratification, panakapenag. Panang meet, DJ kayat jay lasag tayo. Ti Kristiyano agmat-mature na sursurunan nga lipaten, i-deny, talikudan ti sarili na. A maturing believer considers God rather than himself. Kaladete saludsod itay. Han nga amin nga tarigagay tayo kat acceptable when numakaay-ayo ti Apo. Dapat ammom deta. So han nga amin nga kayat mong obraan na naghamukong ko na nga depende ta likes. Kuna na tilubong ko trip ko, pigilem ko na da. Di ba? Mangmangyudetang ibagbaga tilubong. Trip ko, pigilem, bad trip na ako na da. So, di kitay kakabsat kat panunot kan prinsipyo itihan nga na isalakan. Kadatay nga Kristiyano, han na mabalindeta, anat pakialam mo pastor, trip ko pigilem, haan. As a pastor, iadal ko king ka, dapat maawatam nga saan nga amin nakayat mo, kat makaay-ayo ti Apo. Eto pa, tingnan nyo hindi lahat ng tama ay gusto natin. At hindi lahat ng gusto natin ay tama. Tama ba? Kung hindi tama yan, may tama ka. Hindi lahat ng tama ay gusto natin. Haang nga amin nga usto ket kayat mo nga aramidan. Ket saan nga amin na kayat mo nga aramidan usto. So dapat i-discern mo ket no makitam nga wahan na usto kakabsat, ket kayat mo anang ortipilyam, jay kayat mo wano jay usto. So, i-deny mo, DJ kayat mo, tapno aramidem, je husto. You deny carnal gratification. Galatians 2:20. Galatians 2:20. Basahin tayo amin. Everybody read. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, tay Kristiyanong agmat-mature, ket masursurunan nga lipatan ti bagina, less of self, more of Christ. Ibaga tayo man. Less of self, more of Christ. Di kita idaduma Kristiyano, more of self, less of Christ. Puro sarili, awan ti Apo kakabsat. Awan bibiyang ti Apo iti biyag na. Kung baga kathan na ibiyang iti Apo, san na nga
iraman ti Apo kakabsat, telat ta sarili na. You deny carnal gratification. Amen? Kitam di testimonyo di kabsat new believer ni Sister Erma. Kung nagta-challenge sak ngamin, di testimonyo, di kita agasawa, idi Domingo Pastor nga ni JP. Patunaw da di wedding ring dan kakabsat, tapno lang ilako, dakat, ito da di commitment da agasam, di nga panangi, deny ti sarili. Gapulaang di para iti Apo kakabsat. Amen? Di ko na ni JP, kat, naawat na di insurance ta na COVID. Kat maragsakan ta umanaya paggatang na ti frame ti bisikleta na. Ngam ita kakabsat, anat ko na, improvide ti Apo deto yan. Saan nga para di bisikletak deto yan? Itud ko nga para di commitment yan. Amo yun, nagpintas no masursuro, digiti anak tayo deta kakabsat. Nga uray ububing dapay maidenay dati bagbagida. Kat masursuro da nga padayawan iti Apo. At the spiritual maturity na. 4. You are steadfast and unmovable. Steadfast and unmovable. No, steadfast and unmovable, kahit nga sa not easily shaken. Hanga alisto nga maiyayos. Hanga alisto kakabsat nga may yakar ti aligusgos na. You know, matured Christians can keep long-term commitments. That a word nga commitment kakabsat, ket importante iti maysa nga matured a Kristiyano. They are rooted and grounded in their faith. Deti message ko kakabsat para the youth conference ket kwa, know your faith. You cannot stand for something you do not know. Okay? Know your faith. Kada kayo nga young people. Datoy ni Nico, datoy ni nagamutayan, Melty. Spiritual maturity, agbasbasa ka. Dapat ammom ti pamatim. Hangka nga sumursurot kadagiti hananapintas nga ipapaaramid ti barkadam. Classmate mo, agtakder ka. Amen? Kat nangruna ka datay ti HBBC kakabsat kat kwa, talagang naisuro tayo ti usto nga prinsipyo. So, awang kumati, yang people nga natangken ti ulo na. Amen? No, natangken ti ulom, ti kayat nga asawan, di mo kayat iti paiturayan. Di mo kayat nga maisuro. Di mo kayat iti sumuro ti usto, tay kayat mulat at surusurutem. Akit madi agakabsat, hana maiayo ti Apo. Kayan hangka agro nga Kristiyano. Okay? So, ulitak. Kada kayo nga young people, maditi young people a Kristiyano, nga natangken ti ulo na, alisto nga mayayos ti lubong. Okay? So, they have learned to rely and trust God in their problems. So, ado digiti problema parikot, pero natibker, gaputa na sursurunan, nga italek iti Apo. Steadfast and unmovable. Number 5, you are persevering. Ti persevering kakabsat, saan nga nalika nga give up, kadayjay dapat nga aramiden na. Desidido, determinado, nga mga rami, DJ aramiden na kakabsat. Amen? Ada pa nagpursige. So now, let's go to number 6. Ituloy tayong kakabsat. Number 6, sign that you are spiritually maturing. Ito, you are quick to forgive and slow to hold on to grudges. In life, there are many irritations, conflicts, difficult people to deal with in the family, in the church, even amongst our relatives, in the workplace, and even among friends. These are challenging to Christians. Narigat kakabsat when there are people difficult to deal with. But as a Christian, gaputi pa nakaad-adal mo ti sa utiyapo kakabsat, ket agmat-mature ka, masursurom nga, adda digitay banag nga saan mon nga tutupan. Saan mon nga detay sabaten. Let us see the verses in the Bible about this matter. Proverbs 19:11. The discretion of a man deferreth his anger.
So adda di kita'y banag nga dapat agunget tayo at akayat tayo nga ilintag. Nga madda di kita'y sitwasyon kakabsat nga we just defer our anger. Kumbaga, later on na lang. Mamaya ko na yan idil. Mamaya ko yan kausapin. Madamdama nga ungtak. The discretion of a man defereth his anger. Why? Because at the discretion na. And it is his glory to pass over a transgression. Ephesians 4:31. Let all bitterness mo dito yung kakabsat. Ti bitterness, kat di man nagimula ti sakit tinakam. Amen? Oo. No si kakat permi nga adut saksakit na akam mo. Kakabsat. Siguro kung nadaking kakat baka kapiti pinaggatas mo di ubing kaaya kung nada. At napait. Agmanifest kakabsat yan sarita tayo. Agmanifest. Digiti lata saksakit tinakam. Wrath, anger, clamor, evil speaking, be put away from you with all malice. A matured person knows how to get angry, and as well a matured person knows when to get angry and not to get angry. So you are quick to forgive. Forgiveness. Nagrigatan kakabsat nga ibaklay, iti sakit tinakam. Life is too short to hold unto grudges. James 1:19. James 1:19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, is slow to speak, and is slow to wrath. So, it takes maturity to learn the art of forgiveness and meekness. Kakabsat. This is strength under control. So, nga na iti dating agundaway, at dada dagiti anik eken tayo. Ken naimulmula kada tayo nga sakit tinakam, ikararag tayo ti apokot ko na tayo, Lord. Madaklak kumati na espirituan di gitoy. Ket maukas da kanyak, mauyos, ket sukatam apo iti ayat. You know, when you begin to forgive a person, you are cutting his control over you. Kasi aging gana nga daguram jay tao, balikas la control na ka. Ngem no awang guram jay tao, awang control naging kan, awanan jay gita, jay tao rin magitkitam, at the forgiveness mo, kakabsat, awanan ti control naging ka, jay nga banag. So dapat, i-manifest tayo jay, just like our Lord Jesus Christ. He said, Father, forgive them, for they know not what they do. Amen? So make this your prayer tonight. Lord, help me to be quick to forgive and slow to hold on to grudges. Amen? Number 7, sign of spiritual maturity. You have a spiritual sense of responsibility. Kaslay tatay kakabsat. Dito akat sense of responsibility. Proactive. Itay bigat, engineer. Nasapa ni Pastor John, sakti nang itulnog. At adate agububra nga kwa. Rinugyan ng tiagpalitada, nalaklakay. Dadigiti poste, madamat palitada, dadigiti poste ti alad. Kat, adigiti mat ko, adada skill ng younger da. Madama, da pelang agipakpakat, dete lubid. Kat ko na ni Papa kanyak, kitam ko na. Kitam. Dete agpalpalitada ka deta nga poste, sakbay nga nagawid di kalman, inlay na deta kuanan, lubid na, tapno sumalugan ng agpalitada. Digijay, may sa oras dan, di dapay ng ruging agpalitada, makitam latta ti manakem. Sense of responsibility. So, in a practical sense, makitam jay tao no, at the sense of responsibility na, amuna nga iwayang, day aramiden na nga para nubigat, tapnon tuno agmangrugin ubigatan, hanga isuntupelat pa nang iwayat na kakabsat. Sumalogan at naipreparar na idatan. Sense of responsibility. Kat napintas nga adal, nang runa kada kayo nga karpintero, no, da foreman kada kayo, kat napintas sa engineer nga electure mo dayjay. Kadagiti tauham. Nga kasla kumaita. Sakbay nga agawid tayo, kat agpalitada kay nubigat, ipakat yung taptun to nubigat, hanga agbusbus kay ti oras, mamin anulat mangirukod.
Deta kakabsat ket obra ti tao, mapanunot mo no adanakam mo nga kunada. Ngam no hangkapay nga manakam, ibig sabihin talaga nga ubing kapay, hamupay unay nakita di gidjay nga aspeto ti panagbiag. Akat hamu maarami data di mo ord mapanunot. So kung nakbut kini Papa Itay, alagat siguro kat siyempre mas younger da, handa pa nga nakita nga ba, nagkakata di da maarami data, di da pa napanunot ti kasjay. Kat deti na bayag nga gububran, ammo na di aramid nan. So, maturity is not measured by age. It is having a sense of responsibility that determines our maturity level. Kastamot ti church kakabsat. No si katay Kristiyano ket membro, si papanunot ka kadagiti trabaho ti church, dagiti need iti church, ket pampanunutem no kasano ka nga makatulong at the sense of responsibility. Ngam no, hantay pulos nga mapanunot di gidjay kakabsat, which is, isut gapuna nga adda deti series of lesson, tapnon maipakita kada kayo dagiti needs ti ministry, burden, dagiti kasapulan nga maaramid, ket maddaan ka iti, dadagsen ket kunam, adagayam need ti trabaho ti Apo, ket I am a servant of God, Kristiyano ak, I am called to serve. So, I will take part in this responsibility. Matured believers fulfill their Christian responsibilities. Handa nga nasulit, hanga nasadot, haan nga manangitan-tantan, no diket ammo nakakabsat, tay kunanan, proactive. Makita tayo tutta deta. So, sense of responsibility. Let me ask you a question. Anya kakabsat, iti maibilang mo nga responsibilidad mo mo ti church. Alaman? Alakat, deti kat sikakan ti Apo kakabsat, ammom deta. Nabayag ka na Kristiyano, nabayag ka na member, anamet iti responsibility nga ifulfulfill mo iti church tayo kakabsat nga nakaibilanga. Are you fulfilling a kind of responsibility? Numampay kasto nga pandemic, online kakabsat, we can fulfill our responsibilities. Like what? Our tithes and offerings. Basic data kakabsat, ngam no Kristiyano ka, kat at the sense of responsibility, mindful ka, hamo ibuso namin ta kwartam, no dikat iyon unam tay para iti Apo. Sense of responsibility. Anapay, si papanunot ka nga deti church, online dagiti services, kat malagip mo dagiti daduma kakabsat, ikararag kuman kumusta nga tani kastoy. Sense of responsibility. Ikararag kuman kit din ni Pastor John. Dure jak makatulong ka dagiti paubra. Jay kararag ko dakkel nga banag para keng kuana. Ikararag kuman ni Pastor. Dede yan announce na nga i-record na nga preaching para ka digiti upat nga pag-speakan na. Amom ti tao nga matured, ti difference ti ubing kan ti matured nga tao, how they respond to a problem. Tay ubing, han na unay maawatan, jay wait, jay help me. Kasla kuma jay problema kat kaslang easy lang isuna kakabsat. Hanga gaputa dapamati na, ngam di na amot kapegad, kadelikado, kan kadakkel jay kasapulan. Wala sa kanyang vocabulary. So, easy lang isuna, kala ko man og bagyo. Kat, likya-likyat lang arot tagalban, agkat katawa pala, di ubing, sana ko na, napigpig sapay ko makunana. Ngam no matured ka, anat response mo, hangkag katawa, di ba? Di ubing, makita na, di aglik-kalikab nga galba, agkat katawa. Aglik-kalikab ko na. Pigsaan pa po, tapno maitayab. Ubing di jay. Ngam no matured ka, agdanag ka, di ba? Agpanunot ka no kasano nga plastaran. So, when it comes to the need and problems of the church, how do you respond? Kat praise God, they kat question ngam sa pasap nga evaluation ngam looking at our recent needs, di ba? Nagkaroon tayo di project ti Claveria. Ti permi kakabsat kat ti permi nga pangidaydayawak ti Apo, praise God detoy. Di kwa kakabsat, panag-commitment tayo't electric panggantugaw. Makaisumak ti ragsak,
Ngam paunay kat ti aliston nga panagresponde tayo kakabsat. Amuyo, sa totoo lang kastoy. Ibaga, deti akat anat kahit ko sa wanan, transparent kanyayo. Nagsubra ti commitments ti electric fan. Ngam, rest assured, ada nagsaysayaatan na kasi naaramat tapno mailipas kakabsat di jay trabaho, jay nagsubraan na ngam, nagsubrat electric fan. Alakat kada tayo nga more matured members, maawatan tayo nga, may diyan nagsubrang, diyan nagkurang. Diyan nagsubra at si sobra na, ada na panan na nga sa bali nga, pakaigastuan na. Agkat katawa kam ken Pastor John, gaputa nag-commitment kay Tilawag, nag-commitment ti Bakara, nag-commitment ti Pasukin, nag-commitment ti Hawaii, nag-commitment ti Claveria. Binilang mi kakabsat, amuyo kunak, paunay kan, saggagay santon, dagiti miyembro electric pan ti arig na. Umabot tingan nga ni sa nga gasot nga units ti electric pan na magatang di total commitments. Di kat no sa nga gasot ta na pan nakigimong, imagine, saggagay sa dat electric pan. DJ kakabsat kat kala joke nga mangipakita kakabsat nga ada nagmatura ng ti church tayo. Saanan nga narigat, hanakala di kiti, daduma nga talaga mangrugrugi pelang. Kuna di pastor, kakabsat, mangi-raise tayo ti walis, po paggaapaan da pelang kakabsat. Pagmimitingan da, pagdidiskusyonan da, sadan do pagbubutusan, numano nga walis, kanyan na panggatangan da di walis, kan ana nga klase ti walis. Dito church tayo by the grace of God, alagat dito mo't kat kabayag nang kan titangken ni Pastor John nga nang isuro, imposible nga di ka pelag matured mo ti giving kakabsat no, DJ nga pa nang isuro ni Pastor John kada tayo. Kakabsat, tugaw, kakabsat, perme, kat adalata nagsayaatan na nga nagsubra, ta alagat nagatang lata DJ target tayo, ngam di sobra na, naaramat butlaeng, nga pinangituloy kakabsat DJ kapilyata yo DJ Claveria. To God be the glory for that. Amen? Kat kaslaman itatang kakabsat, deti cemetery, nakaayayat. Kaputa, agrespond dagiti kakabsat, kita tay testimonyo ni Sister Erma itatay, kunanagat actually pastor, adda iti urnong ko nga igatang ko ti gadget ko, kunana. Ngem kunana, itud ko pelang para sa sementeryo. Ngem itan, kaputa inikanak ti apo, dito yung partay mapagubraak. Ison, amin na masweldok, itud mi aminan para di commitment sementeryo. Praise the Lord! With that kind of maturity kakabsat, nga no ada itinid, alisto tayo nga agresponde, adalakat kada tayo ti resources, adalakat kada tayo kat, well, we are Christians. We have been taught whatever that is ours is God's. And when God requires it, we are faithful stewards of it. Why not? No para iti apo. No deta kakabsat. Kat ag-building project tayo. For example, next year, deti kapilyata yung kakabsat is a very big project. Antay amo numanuntot kadakkel na ya engineer. But with that kind of maturity kakabsat, I believe by the grace of God, nothing will be hard, nothing will be impossible. Because the members of HBBC has a sense of spiritual responsibility. Amen? Dete na uding pasamak tayo ti COVID. Nagalistong agrespond, dagiti kakabsat. Di ba? Kat, adada digite ni Lester. Busy isuna, agbasbasan sa pela, ida grade war idinggal. But, he was mindful nga, into ti apo kanyak deto'y panag-medicine ko, tapno makatulong at itatan. Ni Tito Loni ko na, Pastor, kinarga akong taylugang ko ti ag-aga. So nga, kakabsat kat nagadot agas tayo dito idi. Kat praise the Lord. Nalpasan. At dadapelang sumagmamano nga ni kwati COVID ita ni anat nagantay taga-Claveria ni Jonard ngam kasi ti apo. Amin na members tayo. Naitawid natin lahat yan sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Sense of responsibility. So, si papanunot tayo, adanakam tayon kakabsat, nga makakita ti need ti ministry, ken makapag-respond. Amen?
Na-over sa ti pa naka-emphasize na, but I cannot overemphasize that. Amen? Number 8. May kawalo kakabsat nga sign of spiritual maturity. You are patient. Ana kahit na nga sa when, masaksakit. Patient. Ti patient kakabsat, amunat aguray, ti ubing kakabsat, kat sana makaururay. Kayat nan. Amom, numasursuro mon iti, dete mang-accept, kasi dete kakabsat, you learn to accept God's delay. Sign of maturity di jay. You learn to accept God's delays. Dete, hampela nga matuloy ita. Hangat agsakit na mo, paunay mo ito, naka-ready pa yun, excited kami. Apay nga maitantan, nga rod, makitam lang rod, nga alanganin. Hanapay pagayatan iti apo ita. So no, the maturity, ala apo, no deto ikat pa nga delay, amok nga, the purpose mo, alakat nasaysaya at to. Senso, adijay kakabsat kat spiritual maturity dijay. You are patient in trials. James chapter 1, verses 1 to 3, knowing this, that the trying of your faith, verse 3, worketh patience. Number 9, you redeem the time. Ti tao nga manakem ng runa iti Kristiyano nga dakenkwanan ti kinamanakem ket ilalaan na iti tiyempo na kayat na nga sawen kakabsat haan na nga busbusen ti tiyempo ken pigsana tinainlubungan no diket usaren na ti tiyempo gundaway na nga agserbi iti Apo, redeeming the time. Amen? Da kayo nga agtutubo. I have been a witness dito church tayo. 3 generations tinakitak nga young people. 3 generations tinaglabas kat digiti nga young people, very active. So challengean kayo nga young people. Your turn. Hanlaan nga deta panagbasa, importante, go ahead and study hard. But you must remember, how can I be a part? Isong ako sinot nakabaksin ti selan ko nat. Ni Blessy nakabaksin kan, fully vaccinated. May kanto agtukar no Domingon. Digite choir tayo. Kakabsat. Fully vaccinated, palubos ti Apo. Mabalintay ton ti aglive, iti choir ditoy. Find your time to serve the Lord. Kaano kanto pa yung agserbi ti Apo kakabsat? Ano dete kanta? Kailan pa kunana? Kailan pa ibibigay ang buhay at lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Di ba? So, redeeming the time, Ephesians 5:14 to 18. Redeeming the time because the days are evil. Makitam kakabsat nga po. Kasla kanya kat 36 years old ko. Sarsarita kam kanukagan meses kat idisyak ti teenager, dukit kitak, digite aglabos 30 kat kas lalakay pa nagkitak kadakwadan. Ngam ita nga 36 sakit kas lahang lalakay pa nagriknak. Kala okay pa lang, pigsa, kakabsat. Di ba? Siguro oray manutaw mo na Tito Dinaw. 16. 16. 46? 48. Imagine, tinitignan ko si engineer, 48 years old. Parang feeling ko, bira lakayak to unay no 48 tawon ko. You know? Redeeming the time because the days are evil. Tigan na nga sa detoy, you are proactive. Makitam ti kayat ti Apo nga ipaaramid king kaket, amom nga iwaya ti bagim, isaganam ti bagim, ti mabalin na, ti kayat ti Apo nga panangusarken panangaramat king ka. Redeeming the time. Not only that, matured believers know their priorities. Ipangruna da kakabsat, the priority. Di ba? Kastat priority ka, no priority, kung nanagat sikat mayon una ka. Di ba? Kala ko makadakay nga senior citizen, Pastor June, itabeng senior citizen ka, di ba? Priority kayo no kwa. Di nga men? Priority. Adati kita company, bangkon sakit no kwa. No bangko kagat adati senior citizen lane, aya. Priority, kalata duma bangko kat priority lane, no senior citizen kagat adati priority lane mo. Umun-una ka no kwa, amen? Ata umun-una ka mo ta? Ana? Umun-una ka, ta senior citizen ka. Di ba? Priority.
You see? So, kakabsat, no priority di pagsasaritaan, iyon una tayo ti Apo. Iyon una tayo di pa nagserbi. That is a spiritually matured Christian. Han na ipalubos kakabsat, nga di kita spiritual priorities na kat guyudan ni Satanas. Wano, ibawing ni Satanas. Amen? Number 10, last but not the least. Sign of spiritual maturity. You know how to balance things. Habang lumaklaki ti tao kat amo na nga balansin ng dagiti sitwasyon. Mabalansin at emosyon na, mabalansin at rikna, mabalansin at ipanunot na. You know, John chapter 1 verse 14, our Lord Jesus Christ is the example. Kuna na diyang, full of grace and truth. Di pa nang balansin na. Grace and truth. No truth kakabsat. Truth is truth. Pero amo na nga i-balance at the grace na. Psalms 96 verse 6. Is strength and beauty. Ti engineer kat is strength. Ti architect, beauty. Di ba? Strength and beauty. So, mayat ti building nga napintas, tilangana, ang amno hambot nga strong kakabsat, agat di mo kaya ti agyan. Na napintas ti building nga permi kakabsat nga kasla landok ti rangtay ti landok ti kwa. Bunggalo kakabsat ngam ti landok na kat kasla landok ti rangtay. Puunay ka nga bunggalon. Very sturdy, strong kakabsat. Ang amno na ipatakder nga kalakahon lata agat awang mo la beauty na agat madimo tayo. So nga balance. Our God is a God of balance. Life is like riding a bicycle. You need to maintain your balance. So as Christians, we learn how to balance things. Moderation ko na di Bible. Amen? So di kita kakabsat, ti adalan tayo, kadigiti umay nga Merkoles. Amen? Kita nyo kakabsat. What a blessing. Let's read. Number 1, let's begin. 10 signs that you're spiritually maturing. You are guided by a set of biblical rules and principles. 2, you exercise discernment between right from wrong. You deny carnal gratification. You are steadfast and unmovable. You are persevering. You are quick to forgive and slow to hold on to grudges. You have a sense of spiritual responsibility. By the way, the sense of spiritual responsibility at the initiative na, hanga pusmatic. Nagsaya atin kakabsat nga the initiative tayo nga tumulong. Ayan. 8, you are patient. Number 9, you redeem the time. And number 10, you know how to balance things. To God be the glory. Please give Pastor John a microphone ta ikararag na tayo man kakabsat. Nga bendisyonan ti Apo. That is series of lesson tayo iti sa nga pulo nga Merkoles. Maybe he can say some words to update us and maybe encourage us tonight, kakabsat, as HBBC family. To God be the glory for the message, Pastor Provy. Tigol ti Apo nga talaga gat ag-mature tayo kakabsat, ag-manakem. At laklakayang ka ti pamatin, awan pa'y nakam mo, bakbakatan kan, awan pa'y nakam mo. Amen. Akat awan serbi na nga Kristiyano, ta di na ka maaramat iti Apo. Amen. Nagsaya at dagito yung apasit ti mensahe kakabsat, itultuloy tayo ti dumawat ti bendisyon ti Apo. Kararag tayo kakabsat, kaput aton no bigat by the grace of God, marugyanan ti development tay Memorial Park tayo. Amen. Mabumbunanen kakabsat, agpalikod, na planon ti pakaipanan, dagitay pansyon, isong agpariserba kayon. Ngem, dagitay commitment tayo kakabsat, itid tayon, kaputa na bayadanan, na sorbain, kat adapay iti great prospect para iti dijay nga lote. Iso nga, to God be the glory. God bless everyone that are watching. And I know, if you are blessed with the message tonight, let our senior pastor know that you are being blessed by the message and you are praying for him. Amen. Thank you. And for the great ministry that God hath entrusted.
Amen. So to God be the glory. Kararag tayo. Thank you, Lord, for tonight. What a great blessing that you had used again our senior pastor in delivering this message. 10 signs that you are spiritually maturing. This is just a part of the message because one at a time, this will be discussed. Amen. So let no one miss any of this discussion. Yes, Lord. Because if we are not maturing, we are failing God's plan in our life. Amen. And we are not being used gratefully by the Lord in the ministry. So help everyone know that the goal of God is for us to mature so that we can conduct ourselves responsibly as a Christian. Hankam ko mga agubing-ubinganen, nudikat agmanakem kami, tapno maaramat na kami nga anay iti ministry, ken makatulong kami nga anay Yes. iti trabaho nga intalek mo kada kami. Karkararag mi apo, ti bendisyon mo iti pastor mi ken ti pamilyana ken iti anak na ni Ken, ni Kirk, ni Catherine ken ni Keyon. Yes, Lord. Sapay kumaapo Dios. Tadagitoy nga naadal mi itat tangarabi agbalinda nga pamalen pasat tibiyag mi. I-review ming idanga na imbag. Ure inaldaw, maminsan ti lawas, maminsan ti Domingo, kat makita mi no anang area ti saan mi pay nga dimaklan. Uwena po. Kat mabalim mi nga i-develop dagiti bagbagi mi apo. Tapno iti kasta, saan kam lang kunana itay kaslapyon laeng nga helper. Yes. No dikat agbalin kami nga skill. Yes, Lord. Nga maramat mo nga nanay. Bless us all together tonight. We rejoice for your great blessings into our life. Continue to guide us, bless us, and protect us away from harm, most especially from this COVID. Ituloy na ka mga bantayan tangarabi kanti na. Dagiti prospect apo dito HBBC Memorial Park. Yes, Lord. Ti pa naka-develop na tunubigat. Madaman apo nga implanom no kasanot pa nakaaramid na. It will be great and marvelous. Yes, Lord. One great thing, apo Diyos nga makita, nga example, nga sikati maitanok kan maidayaw, because ti maysa nga panggap mi ti amin nga aramiden mi apo, ket adda ti decency, dagiti amin nga aramiden mi nga paraken ka. The word is decent. Is this decent for the Lord? Amen. Is the building decent? Is what I'm going to do decent for God and for the glory of God? So dismiss us with your blessing tonight. We are giving you all the praise, the honor, the glory. All these things we ask in Jesus' name. All the people say, Amen. Amen. God bless us.